It's 27 minutes ngaphambi kokubumbane ihora lesingakina lesishagalolunye khona Ukuthwala asidlule lasimbingelele. Emalahleni FM will not be held liable for third-party opinions during interviews, social media comments, or other formats played on air. Sanibonani balaleli. Ninokukhuvula umelaphi womdabu, inyanga isangoma. Ukukhuvula umuntu lowaziwayo onosizo entweni zamasiko. Kungabe ikulashwa, kungabe izinkinga zasemakhaya, izimanga ziyenzeka. Nemfundiso ngey'ndaba zikamoya. Hlangana nami ngaso sonke isikhathi eMalahleni FM ngoLwesibili 8 kuya ku-9 o'clock. Kuningi ozokuthola lapho. Ngiyabonga. Right, Moses lo umsindo ukuthi Ukuthwala kundaba lo isuke sekhona ke endlini zokusakaza kulesi sikhathi. Ukuthwala sithathele lithuba sikubingelele sikwamukele ohlelweni vintage mood sicela umbingelele umlaleli ekhaya. Siyanibingelela nonke abalaleli emakhaya. Sengiphinde ngaba khona futhi endlini zokusakaza. Nemfundiso njalo njengoba ngithembisile ukuthi kuningi esizokuthola la. Yes. Lokho ngizile nakho. Enjalo Ukuthwala namhlanje sothinta esinye sesihloko engicabanga ukuthi ke bayadinga ukwazi ngaso emakhaya. Sibheka ke namhlanje indaba ukuthi ke Inkosi iyodwa. Mhlawumbe ungaso siqhaqhele sona lesi sihloko ukuze umbekele isithombeni umlaleli esekhaya sihambe naye nje ngokwamehle omqondo siyofika lapha na ke kwihora lesishagalolunye. Inkokheli kahle kumele ihlala iba yinye. Yes. Kungabe kwezepolitiki, kungabe yini, kungabe isonto, kungabe likhaya nje ubaba uyedwa. Yes. Kuya kube into mangazayo ukuthi uthola ukuthi unabo baba ababili lapha sikaze sibone into enjalo. No, ayenzi. Yes. Now mangithi Inkosi iyodwa angikhulumeli ekubuseni kwamazwe. Ngikhuluma ekugcinakaleni kwabantu ngokomoya, ngokwamasiko wethu. La esithinta khona ukuvikeleka kwamakhaya, umuntu uyasukuma efuna inyanga ayizombethelela umuzi ukuze kungadlalela imoya emibi nabathakathi. Bese uthola ukuthi ngenxa yokuthi awumtholi umuntu onazo izinto esemgangathweni ophezulu, esezingeni eliphezulu lokuvikela nokwenza lokho usukumele. Uzohlala usukumile, uhamba usiya lena ufuna nje usizo. Uthola omunye, uthola Ukuthwala, uthola usibanibana athi hayi uyabona la ufike kwangengeshe bathi sekugcinela angiwathandi lawo magama ngiwasebenzisi ngoba zikhona izinto mina engingazenzi ukuthi abanye ba specialize kuzo nami ngiyaspecialize laphana ngiyamzonda umuntu ohlalazi konke. Abe sefika umuntu athi awusufikile ekugcineni afaka isikhonkwani sakhe babuye abathakathi bagibele phezukwaso abuye lo munye afake ekugcineni lesikhonkwane ezilaphana zithunywe phela ukuzolinda ikhaya, ukuzogcina ikhaya, ukuzovika zonke zithunywe into efanayo. Bese sifika esinye sithi yime mbekwela unamanga wena awuzukuza nemthethonyana yakho la. Ifike lesana sithi hayi wena unamanga siqale zinquzulana. Umuzi wakho usujike inkundla yokuxabana noma ukulwa kwemithi izwana amandla la. Ngesikhathi lemithi inquzulana la ekhaya umthakathi ubhekile njalo uthi usenza njengombuso wamabhulu. Siyakhumbula kwakukhona inhlangano wonkatha Freedom Party ngo-ANC ziningi ezazikhona zonke zazisukume ngenjongo nangenhloso yokukhulula abantu nokuletha izwe libe kulesimo mhlambe esikuso mhlambe nobungcono. Bathe mangabe benquzulana yabuka inkosi yombhono yathi hayi balungile ngizokuhluphana nabo abanquzulane yiyo lento engiyifunayo ngingabapha nezikhali bashayana. Ukuze mina phela mangesikhathi bona bephazamiseka mina ngihleli ngidlela isinkwa angifaki ingene ngafuna nakwazi. So injalo ke nalapha abantu manifuna usizo sesiyangquzulana lezikhonkwane umthakathi akasahlupheki ngawe sewazi ukuthi vele wena sekudefeatile ngoba wena uzishaya wena wedwa. Lento sike siyibone nalapho othola ukuthi umuntu uphethwe igcwagcwa inyama nani
qale incane lento kuyahamba efuna lokwana efuna lokwana efuna lokwana lezi zinto mazijika zixabana emzimbeni wakhe lo muntu umbona ukuthi kukhona okungasambi kahle ngisho nesinyama sakhe masasibukeka sisincane asesesikhulu kakhulu manje vele uthi layinile lapho siyofuna umsebenzi ngaso lesinyama sakhe bavele babiza abawu4 ngemva kwakhe bamiyekene njalo ngoba lento iyakhula bese uthi maze kufika egcineni ke lento isiyona ejike yaba uthupho lwakho ukudlula liyawo uyisukumela eyomthakathi ngoba ukuze isuke kuwe isidinga inyanga yangempela isangoma sangempela umuntu wamoya wangempela uprofeti wangempela hayi labantu ababanjwa ipolian la uthi sivuka izizwe beginqika phansi into abangazazi bekhuluma amalanguage angazwayo uthi izizwe hayi sesifuna inzululwazi ekwelapheni inzululwazi kwindaba zakomoya otherwise lento angithi wena uyihlalise kuwe uyivuma kuze kube ngcono leyo kuthakathwa ngoba ibingena idlubulundela nalapho makuliwa nayo kuliwa kudlubulundela le uyivumile usunjengomuntu ovume idlozi elibi lafika lenza izinto ezimbi kuye mase lisuswa kumele lisuswe zinzululwazi ngenjulo ngoba ulivumile lingena kuwe so masithi inkosi iyodwa le blame angizukuyibeka kubantu abasuka beyodinga usizo kuphela ngizoyibeka nakithi esithi sizinyanga nezangoma ma ufika lokho ugxisha umuntu ngemithi ugxisha umuntu ngensebenzo khangathi sizwe umuntu nimbonela abantu nezangoma nezibona izinto esezenzeke kubo nezibahluphile ukuze nizilungise awubonanga ngani wena ukuthi lo muntu udinga aqlinwe akhucululwe kususe yonke lento ukuze wena ufake yakho wawufaka udoti phezu kodoti kusho ukuthi nabanga vela ubone uyalingisa ulingisa sisalokazi ohamba usikebhela imithi la noma osebenza enkadeni ukuthi uyosilunguza lapha senze imithi bese uzoyenza lento kubantu abantu balimele lento ngizoyikhuphula ngibeke kwelinye izinga futhi namhlanje kunabantu abasuka besiyofuna umnotho Ukuthwala weza lapha kwangalunga wadlulela phambili mayedlulela phambili usagcina ezinye izinto izigubhu nani zenyinyanga lezinyoka zenyinyanga uzolethe inye lapha yena ulalela lo muzwa okuye ngaphakathi nezifiso zakhe ezithi ngifuna ukugwilika akayibuki lento ukuthi kodwa amadoda mase sithola ndandane enyoka kunale enye zizozwana yini akuzukudinga ukuthi sokuzwana amandla la bese ngizokhumbula enye indoda yakwamazibuko endaweni abathi isedisay epha indawo noma uya kaNdengezi eMarian Hill lapha wayihlalela phezulu nje mawungathi ukhuphuka intaba ungakafika ezitolo la kubo Mixedup indlela ophendula ngayo kwathi uyazazi lezo ndawo kwakuhlala omunye undoda lapha engaze ngasiza amaphoyisa ukumbamba wayejiki orange wathi ngumaho umaho phezulu lapha mabethi bamaphoyisa bemdinga bavela bona orange ligeqika uye lo wayenomuntu wangicasula lapha wafika walebhore umakoti umakoti eshade khonjwe ngabanye ngamnyanya ngathi lona mfuna ukumloya lo asidlule kuye umazibuko uhlala lapha kaMamdekazi la kuma uzofika ezitolo lapha umazibuko wayehambe wathatha lenyoka kwinyanga eyazwayo ngizoyibeka igama layo ngoba indaba yami nayo yaba nje kanjalo nje uyabona masuphazamisa umuntu into zakhe okay yazana enxulise khokho niyazana nayo lenyanga okhuluma ngayo ya siyazana saqala singathi asizwane yayingibiza umfana bengisemncane kakhulu ngaleso sikhathi yayingibiza umfana kodwa okwenzeka ngomazibuko yangibiza indoda yaba ngumngani wami impela ingakashoni uBlose Solomon Blose ngase Harding abantu abaningi bamazi udume ngesikhathi ezazi ngasosobala uMazibuko wayesena lento ezinto eziningi etholile kithi wathola kosibanibani uMazibuko manje izinto seziqala manje ziyaxabana lento ayithatha kuBlose yayivuselelwa ngokuthi ithole ucansi so yaqala angazi yaqala ilitholaphi kodwa ithe isigcina yalwalo lunye yafuna kunkosikazi wa so isanyoka isasilwane isayini ayithi isanyoka inyoka uyabona ndoda ngathi ngivula umnyango wafika kimi lapha izinto zakhe zonke sezihla zibheke phansi konke ayikusebenzile ku-accumulate ngalento sokuqala kuyamosheka ngoba uyala nonkosikazi uthi usazozama icebo lezi zinto zina ma-sexual desires abolilele awumasiyale kanjalo sebona into ziyaphansi uyesaba ukuya kubani
kublow seleharding la ayithathe khona ngoba uzomtshela ukuthi uyazi nje ukuthi kumele wenze mayifika kimi bengisakhula lapha ngisazoyikhumbula ejama ayibe ngimncane kakhulu ngoba lento ngiziqala ukukhula bese ngithi asambe mina lento mangiyibona njengoba ngithi abantu mabenibonela babenze ngathi babona nje uNkulunkulu mina ngabona ngizibonela okuyinyoka nje okuncane ngibona ngesikhathi esakuthola kuumuthi okay mangithi ngiyafuna endlini ngakhe endlini kwakhe une room special ehlala kuyo uMazibuko okay unamatekisi unayo yonke into yakhandwa yilena ibizwa ngesigodlo leyo nto noma is just indawo nje indawo nje eprivate yayo lento yayo ayibizwa ngenyoka yayinegama layo sengalikhohlwa ngizolikhumbula ngelanga manje uyakubala lento nje yena wayibiza igama mina ngiya lapha ngithi ngilanda into encanyane engaka mangithi ngiyafika lapha ngivele ngilandile ukhuza umnyango lwana ngifike nguthi kwawo nguvula uyabona ngabona into ayizange lokho ikunaka ithintini yayizigoqile yazigoqa njengoba ubona i-studio sethu lesi yacishe yafika lapha phezulu ku-ceiling yasibuya phansi lapha yayizigoqe khona yavula umzimba yazofaka ikhanda ilevel yayilingana nekhanda lami ngisho ukuthi ngimncane sakhulu ivale amehlo uyabona ngathi ngivulile umnyango ngahlala 5 minutes ivalile amehlo ngibukile angazi noma ngivale angazi noma ngenzeni angilindelanga leyo nto angifuna ukutshela manga at that age ngangiyisaba awubamba umnyango ngathula ngathi ngisethi ngiyavala lapha ivele ivuka ingenze something yazi yenzani khehla lamakhehla yayinamehlo angangekhanda lakho soyihleli phezu kwekhanda yavula la amehlo kungathi ngumuntu akade embozile ingube lele uvula ingobo yavula amehlo ivula le nyama yamehlo aza ngapha phezulu amehlo asalemile the ayizange yaxwayiza yahambisa amehlo ayo iwahambisa inhlamvu lemnyama isiya phambili ephezulu iyelena okugcina inhlamvu lezana ngabona ukuthi mayiziphendulile zibheke abantu zibheke mina angazi noma ngichame noma ngikake noma ngidonsa isivalo noma ngenzeni ngase ngivala amehlo ukuthi angifuni ukubona whatever action ezoyidonsa ngadonsa umnyango kahle kahle ngawuvala sahlala noMazibuko esofeni wakhe inhliziyo yami iyangitshela ukuthi no this is the wrong place for me ngenzeni ngithini lo muntu uthembele kimi manje mangabe ngasenanto manje yenzekayo lapha mina vele kweligama lokhu kuyini ngithi Mazibuko asigijime siye kwami sebuya manje mina benhlala kwaNdengezi esitineni esibovu lapha ePitoli hayi Pitoli esitineni esibovu babe isitineni esibovu izinto lezi ka government omdala ngazazi esitineni yes siyojika lapha siza kubani siza kuMazibuko semphethe into zami nami lapho amfuna ukukhohliza ukuthi bengisakhula ngingakavuthwa njenga namhlanje ngithatha uchance kodwa nginokuzethemba kodwa ngisabile Inkosi imeli beyodwa thema sifika lapha ngavela ngafika ngathi ngashiye ngenza amalahle ngiyeqile leyo ndawo ngifika lapha ngabe ngithatha umuthi wami ngishisa endlini kwagcwala ismoke thema kugcwala ismoke lo ngase ngithi kuya asiphumele phandle sithe sephandle wafona uBlose kodwa inkanyamba ehadini efonela uMazibuko endoda sewenze wayibiza ngegama layo babe negama layo bayibiza ngayo wathi usibanibani sela wathi hayi bengimshebheka manje ubekhona wathi ngena uvule nalomuntu wakho lo muntu wayazi nanokuthi ngikhona sithe uvula akuna nqumbi yenyoka lena yayikhona lapha yayinamabali njengenhlwathi kodwa lo khalo ngathi umhlophe njengalezi inhlwathi zentaba ezamanzi wathi hlala kodwa nalomuntu wakho ulalele okuzokwenzeka in the next 10 to 15 minutes wangena ifone yathi Mazibuko imoto zakho zombili amakhumbi la ahamba esiya le eGreat Town tuzani mawusanda kudlula nje inodeli isibhedlela ziyavutha zombili zishayisene zombili udriver bethe bangathi bayavikisana zavele zaya kushayisane yakho neyakho udriver ovela eGreat Town nodriver ophuma eMaritzburg manje iyavutha imoto ziyavutha zombili zibamba umlilo abantu nje abanye bathwalwa ngama helicopter ebutamta sekuchaphazeleka la uthe ebeka le iphone lena kwathiwa usikhumba ithathwa yini imoto lena eToyota lena kunama legend wathi legend 35 yes ilegend 35 lezi ezizale ama D40 kodwa iginqikile iphansi le
umfana wakho nonkosikazi wakho bebephakathi ambulance behamba ngayo sebethwalelwe esibhedlela but hayi abathinteka kakhulu kodwa imoto vela usena moto ungayikhawunt zo2 beyond repairs ama-taxi omabili ayavutha imoto i-legend 35 yakhe ebihamba ngomfazi nomntwana iginqike yaba beyond repair bona bangathinteka kangako baba sesimeni sokuthi hayi akusonto ebatshwazayo njalo abafanele ngabe baphume kuleya moto wayethe silalele into ezizoyenzeka ezimbili kusuka lapho mazibuko wabamba ikhanda wathi hayi ngabe ungitshelile benzobe ngiyekile ngamane ngigcina waduduzwa nje ukuthi kuthwe umfazi nomfana kanjani ba right but okudlula lapho ngizama ukukhuluma ukuthi inkunzi imele ibe yodwa inkosi iyodwa okudlula lapho sakhandana nomazibuko moshakalelo kakhulu ngoba nizofika kwakuvele kulokho kumosheka waba ngumuntu obuyela esimeni kodwa sesenza ukuphakamisa kungaseyontwalo ayinjani ayithwele ngizosho nje iqiniso akazange afika ezingeni uBlose amenze ngalo mazibuko bese njengomuntu onento yonke ngoba wayephiwe driver empowerment ka Coca-Cola esembiza negama kwetene sesasituma mazibuko wayephiwe ama truck awu4 ngoba wayedriver lapho kuthiwa driver empowerment asengawakho wona company contractor kuyo now akazange walibamba izinga ayekulo enoBlose kodwa masingabuka thina mina ngizothi yonke lento ayenayo kimi kufana nokuthi wayengenayo into eyibonakala ngamehlo ikhohlisana ithi unalokho kodwa kunjani kungekho so inkunzi kumele ibe yodwa yebo kunabantu abasuka bayothwala angene lapha ungalunga angene lapha omunye ahlulwe yikubekezela ukuthi ake ngilinde lesikhathi engisiphiweyo abone liyaniphuza ayofuna okunye sokuzigubhu ngapha sokuyinyoka ngapha sokuluphondo ngapha sokuyilokuyana lezi zinto mazifika sesifika sixabana kuye ziyayidala imonakalo abalali labo bantu ngikhuluma kuwo manje ebusuku banezimo ezibhlungu so ngithi kulabo bantu abanjalo izani sidilize lezo zinto lezo ungabi nalutho maybe one ube ne something eyodwa eyinkosi iyodwa isenza okukodwa kusizana ukuthi abantu bakubona ngathi wena unezimoto nje omazibuko nayo yonke into kanti wena unekhubalo nokulimazeka lapha awulali ebusuku unemthetho ngisho kwaleyo mali oyitholayo ayikwazi ukusebenza ngoba imali asiyo yakho yodwa inkosi ziningi inkosi kumele ibe yodwa Inkosi beyabangwa ku 9 minutes before the hour of 10 o'clock mhlawumbe khokho vula umunye umbuzo ungabuqubuka la ukuthi ke kuya kanjani asikhulumele manje ke ama companions noma abalaleli bazohlunga kanjani ukuthi ngazi ukuthi lenkosi le iyona right izongisiza ngokwanele ukhokho vula or ukhokho vula mbomboli iliphi iso ekumele balisebenzise uku-identify the correct one yiloko ngihlala ngilapha ngacela lelithuba lokuthi nginikeze abantu imfundiso abanye bacabanga ukuthi hayi kungedumela kungemali hayo imali nginayo nyana la sikunayo nyana hayo nikhona nyana akusiyo into nje engangenza ngize ngibe umuntu nje ose obalalela unyenje la e-station thina ngizobhekisa kakhulu ukuthi thina abelaphi abanye bethu sesibe umbulalazo ubheka imali kuphela umuntu ubuka isikhathi mase sikhulume lapha abantu bagcwala awusakwazi ukuthi uzinikeze isikhathi sokuqondisa izinto zabantu ngoba wena usuba nje ukuthi ufuna ukukoleka yonke le mali ebuya lapha ngabo line zinikeze isikhathi usebenze into yomuntu iphele mbonise umuntu ukuthi kumele nikugeze nikususe konke okuyimizamo ayizamile ehleli phezulu kwakhe ukuze nakhe okukodwa okuzolungisa kukodwa kungaphazanyiswa ngizofanisa nje ngento encane omunye umuntu uyawubone insizwa eziningi zifela othandweni kanjani na edlisiwe umuntu noma esetshenzwe noma enziwe omunye agcina ehlanya nemoya yakubo ingavumelani nakwenziwe iyahamba intombi iyofuna lokho
kusesephakathi nendawo ibone ngathi hayi lento lena ayambanga kahle siyafuba bathe afaka ispoon sefuna lo uzothi faka ngefosholo nge tablespoon abone kungayenza athi ayisemfuna uzothi nithele ngefosholo ulokho efaka lezi zinto emntwini oyedwa kusiyofika lesi sikhathi sokuthi lezi zinto they take effect, they start to manifest in the body, or they've manifested enough sesithatha enough effect to your expectations, they all manifest. So fanele sazi ukuthi too much of anything is not good. Injalo kokhovula. So bayalimazwa beze komunye uthola umunye sekhwehlela sokuthiwa unedliso bayingena esibhedlela abamazi noma i-TB kodwa abayibambi kodwa uyakhwehlela ngoba kube too much. Inkosi mayibe yodwa kodwa ngima ngiqondile nje ngiqondisa ngithi yenza into eyodwa. Ungabona zifazi imbili zingasakusebenzeli, funa usizo kubantu obathembayo nabathembekayo nabanconywayo nabarecommendekayo kuwe ukuze bakhande inkosi eyodwa. Ufana nedlozi, ungaba namadlozi awu50 wonke lawo madlozi ahleli kuwe awanikezanga ubudlelwano nobuhlobo nokusebenza nokunikezana nokuthobelana emzimbeni wakho. Yilapho othola abantu sebeneyipoliana, mbona umuntu uyazacuba ngaka kuthiwa idlozi selingakubulala idlozi. Nonke nina nibona lonke nidleka ngathi nigula ingculaza lapho niseyintwaseni. Ake nifuna usizo sinisize ngoba udliwa ingxabano emadlozini akuwe. Ungena naye lawo amanye ayizitha zobomkhulu wakho o amanye ayizitha zefamily, amanye ama-rebel. Inkosi ayibe yodwa. Kumele kube neyodwa inkosi ezohlelela abanye bavumane. Akuzukukhumuzeka lo mzimba uphume entwaseni uyimpuqumpuqu lokuyisigulana uthi wena umelaphi. Mhlambe kokhovula ngiyathanda ukuthi ngelinye ilanga sike singene esixile sibheke ukuthi ke njengoba idliso uthi liyagulisa likhandwa ngani siyokukha phezulu. Uyabona kunalento esithi symbolism. Mina into enze ngahluka kakhulu kubantu abaningi, though I respect other champions in spirituality. Ngisebenzisa what you call i-symbolism. Nginenye intando ngiyami ngedwa angikhulume namhlanje laba banganalutho bake nabo bathole bazombuza isivoko kunokuyinyamazana okuyisibanyana kuthiwa isivoko kunjengegundane kunomlomo omude ngesilungu bathi marsupial or antennaceous dusk. Uyabona makuzozala ngesikhathi sokuvakashelana nokwakho kwesifazana, mating in English, akudli noma lokufaka amakhala khona la. Ukubona kuhamba lapha okwesifazana kwakhona kukhulu isibhuqubhuqu into engaka, okwesilisa kuncane ungazuthi umntwana walokho. Ingoba akudli kuyaloke kunuka la kungajika ukuthi kuyathola into edliwayo kufike la ngqondo kugijima kwenza ucansi between 28 and 42 times a day. Isivoko every day. Yo into enzekayo kugcina kulimala amasosha omzimba, and then you find uboya bakho buntuntuka, that fat peeling off. So kuba ngathi umuntu nje bayine crash noma in peeling off, and then kuyafa due to lack of that immune system. It suffocates the immune system. Mating. So ngasembuka mina ngathi lento ithanda ispecies sayo, ifamily yayo to death. It mates to death as long as kusalile. Uyayibona lento. So sebethatha sesithatha ke iziqu zakho zomzimba nani ngisho nawo lawa ama private parts akhona afakwe nemithi liyana sokusetshenzwa umuntu. Lucky enough mina lezo zinto azidliwa ziyashiswa zidirectwa kumuntu uzihamba emoyeni. Kodwa abanye sebezokufaka nento ezidliwayo bafake neminye imithi lapha noma songeshisa bafaka umuntu adle lapha bafake nemhlonhlo lapha. Lento mayifika lapha isilimaza ama nerves omuntu. Omunye uyabe ifakela ukuthi ngifuna le ndoda ishise mayingena lapha ebusuku hayi kuphuke amaplango embhede. Labo bantu abanjalo abathengi nembhede yama pilots lawa akakho khona amaplango lapha uthenga konke okhu ngempela yini uyayibona lento le. So lezo zinto zijika zilimaza imizwa uze kuthiwa umuntu usethenekile useyinkabi ngoba lezo zinto zibe too much kuye emzimbeni zagcina sezilimaza isponge. Yabona igwayi lo muntu itotolosi ngaphansi la ine sponge into eqina laphana kuze kuqine kuthiwa uvakashela umuntu wesifazana akusomsipha
kunesponge esilanga ngaphansi ubokufitizele nje kuwe ubambe kanje ngaphansi uzozwa kwisponge yizo lesa isponge esithi masizwa imicabango yakho siqhumenene imicabango yakho nje okuthiwa yimizwa bese uqina lesa isponge sokuqina yonke le nto le so imithi leyo abanye bazifaka ngaphansi la mase ifika le imithi liyana ingaba mningi silimaza isponge lesiyana mase kufanele le nto iqine sokusala enhlizweni ukuthi hayi namhlanje ngifuna umsebe isebe nza yakho ayisasisebenzi ngoba isponge lisasesiphazanyiswe ilezi zinto base siya kubelungu sothi hayi une cancer yana kuna cancer lapha yazwakala khokho inkosi mayibe yodwa shina mbaba lapha ke kuze ke bathola inkosi yangempela ezokwazi ukuthi bala ukhokho volume lapho umdabu 073 037 3093 063 811 kanti ke siyatholakala iFacebook ukhokhovula Gundabaloyi iYouTube khokhovula traditional healer ama website lapho akhona nginama website cornering the market mfundisa abantu ayi 20 something amaningi athi nje khokhovula.net khokhovula whatnot khokhovula uzongithola ngimningi ngigcwele thokoze khokhovula akumhlophe inkosi mayibe yodwa